بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم ونعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliran dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamaumaasing kamu ha kabiaksahan. Yatud na mo naisab maun kaniyo in ganap pangadyan. Amin masi kita niyo ha pangadyan bunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod ha bunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniyo sintuhan taniyo Rabbul Alamin. In mga sila bar-iman usog, iwan bar-iman babay. Sababkal na in mga sila yan dahing hamasa na kauna. Sambil lunun na ingumini. Maabot na in hari kiamat. In bar-iman usog, iwan bar-iman babae. Di sila mabimbang, di sila mataabit sin lingkat sin dunya. Sarawa
in makabimbang kanila, in makataabit kanila, amuna illing kataadlaw kanakana, sabab amuyadto injanji sinallahu subhanahu wa ta'ala, katan intimay ma'da amura im mga bariman. Mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, in ayat pengajian natu, ayat hasuratun nisa, ayat hikakaknuman tagsiyam. Adapun yung pengajian natu di ayat ini, pagpakuyag da sinallahu ta'ala, atan aula-aula na intimay ma'da sing kakuyagan. Amura im mga bariman usog, iwan bariman babay. Taingukantan niyo mga anak po, in papahati iwan baita katutan niyo si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, kakuyagan niya, ang mga ipon niya, tarawa, in namaugbog da sing kakuyagan ini, in nag-amal da sing kakuyagan ini, amura in mga sila bariman usog, iwan bariman babay. Palman si mahasut si mahatinggi, man yuti'illaha war rasulah, hisiu-siu sadya. In pagtaatan niya, in Tuhan niya. Iwan sinaraaks, in Allah subhanahu wa ta'ala kanabihan, iwan karasulan, in hinapusan niya junjungan alayhi salatu wassalam, lanahdiyannahum subulana. Palman sinallahu ta'ala, patujuhun namu, paatulan kabayaan namu, palman sinallahu ta'ala. Mga anak po, magkagunahan ng manusia, magada pamandu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab kalna, apabila nila iyagadin pamandu ini, palman si mahasut si mahatinggi, lanahdiyannahum subulana. Di sila pasaran sinallahu ta'ala kabuhi nila. Iwan aula-aula na di sila pasaran adlaw kana-kana. Mga anak po, piyasaran na sin ama in anak. Piyasaran da sin nakurain raayat. Piyasaran da sin dayahanin miskin. Nagpasad na intao biyaon pakanya. Biya dagbus mag-isa-isa na imano siya. Apabila nila di akarun in kabayaan sin Allahu ta'ala, pagtaat kaniya, iwan pagtaatan in naraak niya, Nabi iwan Rasul kahinapusan. Yahdihim ila siratim mustaqim. Palman sin mahasut si mahatinggi, isiu-siu sadyan magtaat, patuhan niya, iwan parasul niya, patujuhun namu palman sin Allahu ta'ala, inatay nila pamarayaw, patujuhun namu in pangatayan nila paparsugpatan sa rayaw-rayaw, patujuhun namu in hilalaungan nila pamaghilalaungan pamarayaw, iwan patujuhun namu palman sin Allahu ta'ala
In pito ang gawta-baran nila, pahinang kanungnungan karidaan, sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, in syaitan iblis, iwan sin syaitan manusia, magtatao din sundalo nila. Tumagawa, in sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan sila mataod, di sila makaatuha pakukus, diara sin sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bariman usug, iwan bariman babae, nagdara sin pakukus sa lagu-lagu. Talaon simbuka iblis. Talaon simbuka iblis, iban si sundalo niya. Sabab na mamayta siya, di siya makaatu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila manusia, doon sila pamandu kawayaan sintuhan, piyagtaatan nila, in biyayta sin Allah ta'ala, piyagtaatan nila, in hiyatud maun kanila, sin junjungan alayhi salatu wassalam, diamag na kanila iblis. Diamag na kanila ingkatan syaitan nganan syaitan. Sabab yaunin sanjata kabugaan kanila. Dahil nga sabab yan mga anak ka po, pangasubo na to bangunuin sanjata yan. Sababin pangasubo sintaw yan. Sanjata hinang sintaw iwan taong. Magdakuna na hadya manusia masanatu ini. Hasanjata nila. Makusuglaw ng sanjata na mo. Hipagtunaw na mo kaniyo. Tunaw na mo inhula niyo. Di na pagsabuton si manusia. Sanjata rin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po. Kaya sin Allah ta'ala sanjata simbar iman. Hubbun nafi'. Lasa nagdara sing karayawan dunya, ibang karayawan adlaw akhirat. Sanjata sa lagu-lagu, mga anak ka po. Hubbun nafi'. Lasa nagdara kamumpaatan kaniya, hakabuhi niya, iban hakamatay niya, iban haanak apo niya, iban hapagkahin niya. Uno yan mga anak apo. In lasa nagdirihil, mangdihil kaniya kamumpaatan, rahmatullahi alayhi. Anugeraan siya sin Allah ta'ala rahmat. Mayta, in umbul hambu klasan niya, hubbul iman wat tawhid. Lasa nagdara kamumpaatan, hakabuhi niya iban hakamatay niya, amuna in lasa hapag iman iban hapanawhid. Inlawan niya isab mga anak mo. Hubbud dar. Lasa nagdirihil kamudaratan. Lasa nagdara sing kangian. Lasa nagdara sing kalasunan. Biya na sin lasa si manusia hapagpupuro. Biya na sin lasa si manusia hapagsiri. Biya na sin lasa si manusia haram. Biya na sin lasa si manusia hapagmaksiat. Lasa yan. Lasa nagdara kamudaratan. Pajantung niya, paakal niya, papikilan niya,
papito ang gawta baran niya, amo na ing kimugdan hajaman na to ini, hamasa na to ini. Paglasa nagdara kamudaratan. Bukun paglasa nagdara kamumpaatan. In lasa nagdara kamumpaatan biyay ta'sin Allah Ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. In mga sila beriman, amun niya aman lan nila, kawahan tag upat kajam, doom iban sinadlaw, in rukun iman unum, usog iban babae, maasiban bata, Paman sinallahu ta'ala, asyaddu hubban lillah. Sila yan indag pakinla sa patuhan. Sila yan in kimugdan in paglasa. Pakabayaan sinallahu ta'ala, magkarunahan kita niyo mga anak po. Lasa kugdan, lasa kabayaan sinallahu ta'ala. Lasa nagdara kamumpaatan. Hakabuhi iwan nakamatay. Nagdara kamumpaatan. Innang lasa Ivan sinliasa. Amo yan in sanjata kabukaan iblis. Timiyo tiyo imbihay ni Ragbus. Inti maud malasahay ng mangi. Malasaha bisara mangi. Malasaha pag-atod mangi. Marasa hapag-inom mangi, malasa hapagkaon mangi, malasa hapakayan mangi. Mga anak po, Rasul sallallahu alaihi wasallam diaytaan kita niyo. Unin pabayta kaniya. Daing hatuhan harap marikatu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Pabaitaan kita niyo in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman. Papangayoon niya kita kaniya. Papangayoon kita niyo suhud sintuhan madto kaniya. Siya imang dirihin. Di siya magkarunahan kato taniyo. Kita niyo yung magkarunahan pa Allah Ta'ala. In umbul hambuk karunahan na to. Amo na yung paglasa nagdara karayawan hakabuhi sambil pakamatay. Dahil nga sabab yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil harwaan niya. Pamuji pa Tuhan indua. Yad'u rabbahu fi mashrabihi wa ma'kalihi wa maskanihi. Nangayo siya suhud pa Tuhan. Bang siya kumaon, iwan bang siya minum. Panagnaan, iwan haulihan. Hamidan liaklihi wa masrabihi. Pamuji niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, in ummat na kauna, way nakakaun masarap, biyasin pagkaun na to. Sa tiyarihan sila nagibadat patuhan. Maita, hipamuji nila patuhan, misanda tiu-tiu, misanda wahi, di sila maig. Dahil nga pamuji pa Allah Ta'ala, tiyanto nila bang aon, bang tiu-tiu di, yadtura rin tumataud, bang wairun di, yadtura aon, tiyatara makanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala kaya pagsagga nila, way kaya paghiluhala nila, way kaya pagbulak sin pangatayan nila, sa gaman sila nabutok mangarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nahinang sababing pagkaon kaya pagkasilasa. Nahinang sababing pag-inom kaya pagkasilasa. Nahinang sababing katan pakaradyaan. Iyanughara kanila sinallahu ta'ala. Piyagkasilasa nila. Sanjata sa laggo-laggo. Daing ha Allah Ta'ala. Kabukaan iblis. Iban sinsundalo niya bukun sakad. Magkakunahan na kita niyo mga anak po. Sinasabot yaddo. Ti mauding sundalo sin iblis. Entire Europe. Kajumlahan niya sundalo na sin iblis. Waliyadu billah. In anak, bang lumaggo na, umul na ang tagwalo tahon, bukon na sila, halawman nila. Mabiya naman uman sadya, pag-ubusi bukloy na, pakaniya. Inaraman na to, hipag-ando kayo. Di mabutas habuhi, di da mabutas sa kamatay. In sila pangumulan, pabutas na. Ikaw yan lang na, pag-abot tinumul mong putagwalo tahon, bukon na kaulamod ka mo. Ka nakaw attorney mo, ka nakaw bagay mo, hinang nakaw sing kabayaan mo. Inaraman na to di. Maita, yaw ng pagtagon, mahabbatullah, hubbun nafi. Lasa pakabayaan sintuhan, illa sayan, mangdihil karayawan, hatiap-tiap manusia, buhi iban patay, magdaratong iban sinwala parimatong. Mga anak po, mga nal kita niyo marayo. Sabab diyaita sinallahu ta'ala ummat na kauna, ibang diyaita ummat ini, nakamataud biyalikan ha ummat ini. Lahmun nabata fil haram, pannaru awlabi. Inunod niya simulig. Simulig yung mata niya, yung pangdungog niya, yung nabaran niya, daing haram. Paghulaan kaniya, intiyata ka makaniya, sunugon siya sinapinal ka dyan na magtag na halawang kubul, wuduwan wa asiya. Mahapon ibang mahinaat. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto imbiyata sin Allah ta'ala tungod panabiwan umat niya, kita niyo mga anak po. Pataurun tanim panghinduan na to patuhan. Bukod subay sadya aun dumatong calamity, ang pakita niyo magdua salamat pa kaniya. Kagunahan na to na sa kahawa time, sa kahawa waktu, impagdua salamat, sabab wala nalilinguging gumi, biyasin paglingog hamasa na to ini, naghinang lasun imano siya. Naghinang automik ba, mainkan kaya sulayan nila na. Kakawa, piyataud pa, ina-automik ba. Mga anak po. Unin bita sinallahu ta'ala panabitungod papagkasilasa. Mahabbatullah sirru kalimatut tauhid. Hangkan sanjata sa laggo-laggo. In paglasa, kabayaan sintuhan. Amunayan. In kagunahan hakalima la ilaha illallah. Amunayan illapal kalasahan sinallahu ta'ala hipaglapal na to la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakawa lapal iban hinang. Na inti maudbihawon lapal way hinang.
ing kabuhi taniyo, dumiwan adlaw piya panjari sintuhan, magtagipon kaniya. Dahil nga pagkaon, dahil nga pag-inom, pagtug, pagbadyo, pakatantan yan, piyag papanjarihan ka to taniyo magta at patuhan iwan magibada. Iwan na sintiyo ila sin Allahu Ta'ala waktu. Harukun Islam liba. Taniyo mga anak ka po. Na. In paglasa kabayaan sintuhan, ruhut tauhid wal imani wat ta'ati wal ibadah. Nyawalihan sin panapag-iman iwan panawhid. Apabila wala kimugdan in paglasa na to, kabayaan sintuhan, nakad to papaglasa nagdara kamudaratan biya sintima o damasa na to ini. Magsusung ining pagigil sin tao, magsusung in pagjangki sin tao, magsusung in pagtaas-taas sin tao, sabab wala na sila kakabayaan sintuhan, tiyay kuran nila in kabayaan sintuhan, iharap nila, in napsu nila, iwan sin syahwat nila, iwan sin kiyana naman nila. Ar-ruh, nyawalihan. In kita niyo bang butas na, mang mabutas na inyawalihan iwan sinda sa din pagtagpatay. Al-hubbu lillah ruhu ta'ati wal ibadah. Nyawalihan sin pag-ibadat tanyo iwan pagtaat na to. Allah Ta'ala, in paglasa nagdara kamumpaatan, amin subay kagunahan na to, biyaon pag-ususan. Sababin tao magyan sadya, malasa kami sa bukon bunal, daawa sadya, kabtangan sadya. Nah. At ta'abbudillah huwa ghayatul hub. In pag-ibadat pa Allah Ta'ala, amo na yan yung maksud sin pagkasilasa. Dahil nga sabab yan yung mano siya wala nagtag-ipon, wala nag-ibadat pa Allah Ta'ala, bukon bunalin lasa niya. Kaya na naman niya sadyain paglasa, pagkauna, pag-inuman, tara nila magkahi. In original pagkasilasa, mapait, dahil nga mapait kaniya. Makaliso, iwan makaliso, dahil nga katan makaliso, dahil nga sabab yan, magtitiyo-tiyo in magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, magad haatulan illa man rahima rabbu. Amura kuman in magpaulong patuhan iban kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sisiyon sin nag-ibadat wala doon yung paglasa. Lasa yung pag-ibadat niya yan makamula. Magmula yung kabuhi niya, magmula yung kamatay niya. Sabab hangkan siya rin aksentuhan mag-ibadat, ampa siya kalasahan, ampa siya maingat manglasa. Uno pa mga tuwan. At ta'abbud ghayatul zul. In pag-ibadat pa Allah Ta'ala, suway aw ni karuha, in maksud niya, pagpatikupo mo, pagpatibaba mo, patuhan mo, iwan pagkahimo. Sakali ikaw na mataas din kataan. Hikatu, in pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Himugda na pagtaat iwan na paglasa. Ghayatul khawf. Amwatin maksud.
Ang pakitan niyo magmabuka patuhan. Ang pakitan niyo mukha hamulka sintuhan. Nasa kalimano siya, timaud halasa, nagdaramon ka. Lasa hamaksiyat. Lasa haharam. Insumunod mga anak po. At ta'abudu lillah. Pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayatul raja. Maksud niya, ang panato madaw hating kabayaan sintuhan kato, bukon amoing kabayaan ta. Dahil nga sabab yan, mga anak po, inwala, nagtaat, pa Allah Ta'ala, iwan parasul niya, way kabukaan kaniya iblis, sa gaman, kukan iblis kaniya, sabab inakihab iblis, kabaro tarayan, iban tarayan, waliyadu billah. Taniyo, mga anak po. Dahil nga sabab yan, mga anak po, yari imbeta kato sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Uno yan imbeta kato taniyo, amin sugpat sinayat kaina. Wa man yuti'illaha war rasul. Hisiusin nagtaat patuhan ni iwan parasul niya. Paulaika, in mga silayan. Amin nagtaat yan doon. Wala nara, yung mga sila wala nagtaan. Patuhan iwan parasun. Nawang sila nagtaat, patuhan iwan parasun, aung kanila hubbun nafi, aung kanila sanjata, malasa sila, hapaglasa, kabayaan sin Allah Ta'ala, inlasayan, nagdara kamumpaatan, hanaglasa, iwan liyasa, sabab iagad nila ingkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, pairman sin Allah ta'ala, wang mabihat, tindagbos niya. Paulaika ma'alladina an'ama Allahu alayhim. In sila yan lamud na. Hauno sila lakalamud? Sila lumamud ni. Palamuron na sila sintuhan. Magkagunahan kita niyo yung palamuron, bukon kita niyo yung lumamod. Palamuron kita niyo sintuhan. Paulaika ma'alladina an'ama Allah. Palman sinallahu ta'ala, in mga sila yan, palamuron na mo, ha mga sila, kaya anugharaan ni'mat sintuhan, da hindi ha dunya, awla-awla na, hadlaw ka na. Mga anak po, inla sa nagdara kamu daratan, nalupa sin ni'mat dihi sintuhan. Manita nalupas, piyakay niya, piyak maksiat. Piyakay niya la sa pagmaksiat. Piyakay niya la sa hikalubo si maltabat niya patuhan. Piyakay niya la sa hikalubo hantara nila magkahi. Ampain sila ini. Pairman sin Allah Ta'ala. Paulaika ma'allazina an'ama Allahu alayhim. Hinda siyo sila yan, yung kianugaraan sin Allah Ta'ala ni'mat. Wala nalupas diya dunya, wala na nalupas hadlaw kana. Umbulamu. Minan nabiyin. Ordinary tao kaw nakalamod kaw kanabihan. Himayta. Pini mo yung pagkaon nabi. Pini mo yung pagkaon rasul. Pini mo yung pagkaon kabayaan sintuhan. Pini mo yung pagkaon. Pini sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Minan nabiyin. Was-siddiqin. Was-syuhada. Was-salihin. Upat tuan imbeta.
In mga upat siyabutin ni, hinang nila iwan sinsipat nila. Pagtaat sadya patuhan iwan para su. In mga sila ini, hubbun nafi' lasa nagdara kamumpaatan. Lilingon na to na mga anak kapo. Bangin lasa na to, nag-improve da ka. Kabayaan da ka sin Allah Ta'ala. Ada kala in lasa na to yan. Piaglarak na to na simbaran na to. Piaglarak na to na sin kabuhit na to. Piaglarak na to na sin kamatay na to. Piaglarak na to na sin dunya ini sabab limulumi na in dunya. Limumi pa yung tao. Mga anak po, unin diay ta sin Allah Ta'ala sumunod. Wa hasuna ulaika rafiqa. Amo yan yung sarayaw-rayaw hinangun bakay. Wa na sila rin, nanaykod na sila rin katutan niyo, siya yariin patta sin hinang nila, bukun patta sin lupa nila, sa patta sin pagtaat nila, iban pagkasilasan nila, hakabayaan sin Allah Ta'ala, na hinang sanjata, kabugaan sin Iblis, iban sin sundalo niya bukun sakad. Magkakunahan na kita niyo mga anak po. Wahasuna ulaika rafika. Paman sin Allah Ta'ala, amod tuin sa rayaw-rayaw. Mabakay mo patuhan. Akrabu ila Allah manzila. Wa akrabu ila Allah daraja. Sila yan ay masuok darajat patuhan. Amin siyabot tanyo. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Taniyo mga anak po. Na sumabot kita niyo wasihat diniya. Pagpatumtum pag-agama. Hinsiyon nagpatumtum yan. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tao Makkah, iwan tao Madina, ulang nalawong magsabot kanila ini. Sinyad tuwiyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin min ba'di. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam, kewajiban kam mag-amal sin kaya tak ko kaniyo. Kaya tak ko kaniyo, ibang kita niyo. Iwan wajib kamu tumayba. Pag-amal, pagtaat, pag-ibadat, sa mga upat khalifa. Mga anak po, yaring kabtangan nila. Wasihat kato taniyo. Uno yan. Bang nato mahinangin upat ini. Kana naman tanyo halawatit ta'ati wal ibadah. Kana naman tanyo insyarap. Sin pagtaat patuhan, iwan sin pagibadat patuhan. Uno yan mga anak po. Inumbulhan buo. Fi adai faraidillah. Masarap, iwan makakuyag, in tumunay sin pardo, iwan wajib, ipatunay sin Tuhan. Di makaliso, in tumunay sin pardo, sin Tuhan, iwan sin wajib kaniya. Maita, indumi iwan sinadlaw bukun kato, in hangin bukun dakato, in lupa bukun dakato, in katantan ini bukun dakato, in kita niyo, ipon sadya, kaya kahagad na to, dahil ha, Allah subhanahu wa ta'ala, siya in tagkakawasahan si mga nasabot. Dahil nga sabab yan,
apabila tiunay sintiap-tiap siulakan adai faraidillah uno inirihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala jajaan aupa tungbas bukun kabayaan niya tungbas kabayaan sin Tuhan bukun tungbas siukat niya sa tungbas kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin iyanughara sin Allah ta'ala hanab ya Allah Ibrahim hakabuhi niya iwan hakamatay niya. Tanyo mga tuan. Ini karwa fi ijtinabi maharimillah. Lumayo sila, iban tumapok sila, iban maghalli sila, dahil nga katan hiyaram sin Allah Ta'ala. Unin nirihil kanila sin Allah Ta'ala, igon na sila ring haastol, igon na sila ring harugal sin Tuhan, pagka sila timapok, pagka sila limayo, pagka sila naghalli, igon na sila sin Allah Ta'ala, harugal sin Tuhan kanila riya dunya, iban adlaw akhirat. Na unin higanti, lasa nagdara kamumpaatan. Yadto mga anak kato. Ini kato, bil amri bil ma'ruf, ibtiga'i sawabillah. Nang daak siya pahinang marayaw. Pakawayaan sin Tuhan bukun pakawayaan niya. Ya amalan niya. Angkan niya hinang imbihad turagbus. Ibtiga'i sawabillah. Ibtiga'i wajhillah. Karena aun puhungon niya patuhan niya dunya iwan hadlaw akhirat. Bukun impuhungon niya, gulalan niya patao diha dunya. Mga anak ka po, impuhungon na tugulalan patao, makapapasindayaw. Mahinang takabur, mahinang riya, mahinang sum'a. Kakawa, lillah, aw liwajhillah. Hinangun na to sadya, ing kabayaan sin Allah Ta'ala, hari kaumuhong, hari kaurumaot, gulalan, sasabutan day nga tao, sakawa, iagad mo sadya, uno ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Ini kaupat, pinnahi anil mungkar. Hinang mo, indaakan, yang kisan mo inliangan, ittikai ghadabillah. Karena hipagtampan mo, hanyawalihan mo, hajasad mo, hapito ang tabaran mo, hamul ka sintuhan na dunya, iwan hadlaw akhirat. Inna sabbut yadtu. Amun imbiyata sin Allah Ta'ala hayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu na yan yung sarayaw-rayaw manusia, ring hamanusia, pamanusia. Sisin nagbaita, Tuhan. Nabang natuyad to, mga anak ka po. Tay kuran imbihad turagbos, bukon nakita niyo marayaw, ring Tuhan, papagkahina to. Waliyadu billah, kita niyo unin taumangi. Tumangkis kita niyo ring hamangi, madto kita niyo pakabayaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, imbiyay ta'yadto upatda. Na kahinapusan, mga kakasi, sinallahu ta'ala, wasihat, sin guru pamurid, suway na to inidaran pagsabutun. Unin wasihat sin guru yan pamurid, al-i'timadu ala Allah takun kawiya. Ay kita niyo mangandul habaran na to. Ay kita niyo mangandul ingat na to. Ay kita niyo mangandul ununo na to. Iwan ayaw ra kita niyo mangandul pagkahin na to. Sakawa,
Fatawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Ini pangandol na to sa patuhan. Takun kawiya, ikaw na inta umakusog patuhan. Bangkaw tao makusog patuhan, kabukan na kahiblis. Magkarunahan kita niyo mga anak ka po. Hikarua. Hipala sa katutan yung tao nagsisipat sintaw sulwa. Takun ma'ahum yawmal qiyamah. Bang muyad to iakadimbiyad to ragbus, papag-akarun kamu sintuhan, hadlaw ka na, misan kamu wala na nakapag-akad di hadlaw dunya. In kahinapusan. Papakuyakan intuhan mo, sin mahapon iban sin mahinaat, sin dum iban sin adlaw. Takun mardiyan pid dunya wa pil akhirah. Ini ikaw yan, ikaw na intao kakuyakan diya dunya, ikaw na in kakuyakan sintuhan hadlaw kana. Na mura-murahan mga anak kapo, miabot na inwakto, magtayon kita niyo kabayaan sintuhan. Butukon na to, inyawalihan na to, iwan sinjasad na to. Sa lugay, nahamog pa. Ano po na to yung pagtaat patuhan? Iwan, parasul niya, sabab amod to in paglasa, nagdirihil, kato tanuriha dunya, iwan hadlaw akhirat, kamumpaatan, iwan karayawan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid din wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.